Welcome to my vlog. Balik tayo sa ating channel. Dito si Iskoy Katak. Guys, nandito tayo sa Kugo Market. Yes, of course, guys. Nandito tayo sa Kugo Market. Yan. Ang ulan, guys. Bagyo naman doon. Of course, guys. Po. Yes, please subscribe to my YouTube channel. Click the button. Yes, malapit na tayo sa Bugolat. Yes, of course. Nang sikat. Sa bulat na wala na. Thank you driver.